Ni kwache museo nitawa Steven Mwema Mutongo TV ngwatani ya mukamba kilungu chau ya niwe ya kilungu chambe tuikitengela kufayu patu tunje betata. Tadu no glorious. Glorious. Yeah. Beta glorious. Ndi glorious ikitengela na muthenyani wa munthi tukuna uya tutakuna water kukwekiuna mugokoteni tuna mutumia lo kuna uyosu na ende no kwetha ito elese mondo meki bathukanio na tuna na ke museo. Ni museo. Owe tata. Nitawa Cornelius Kioko. Cornelius Kioko. Lakini sietwa ya ila nese wakiwe. Nitawa Cornelius Mwendo. Wakiwe. Wetwa Cornelius wakiwe. Pia ndo meta wa butchery. Pia ndo meta wa ma hoteli. Masitwa no ma mundu nenga wana kila weka ni ma player role kwa kuikika nandu kana pia kumandho nandu nundu for example ukethia pe Cornelius Mwendo na pe Cornelius Mwendo wa Kiwu mundu ni kwitha tona kosa muno no Cornelius Mwendo wa Kiwu kwi Cornelius Mwendo peke yake. This yetwa ya maniki angia muno nundu wa mituki. Yuweza kwithia no meke iye Mwendo na mayeki ya Kiwu. Nundu mambitie Kiwu. Nindu meanda tika ila nini undu batonyaka. So ipatisu ya mundu kwitha ene sieto yukutaniwa na uya wake. Ni withia ma customer alama mwisi matono mwiki ya mituki na matono relate nake mituki ukese ni ma mwitikela yu akama supplier. Kwa yu ukatumia Mwendo no kulilo Mwendo wiba lakini wamina kuweta Cornelius Mwendo wa Kiwu pa kitengela ni ngoni jambo mundu Kiwu kene nikitete kuma 2017 na kela kanionzeo pe mutumia omwe sie umisya namba ba angoniye simu ana mweki ya Kiwu bandu ba myakele aingoneo simu akambia tambungo bana avinge ya Kiwu na Kiwu nyendi ashungulika na numba yake andu makiwu na sisi on drum pala yene ya Kiwu ngeki angepinga numba na ngethi vya mweso na sio mana numbe kiyete baada ya binda ya myakele anguniye simu angepika ngeitine negwa mundu angeje na kethaka angule kana ngumumana na mwe ndio mumana ambia ninye wangu ni asimu kai kumbe wambonete WhatsApp kisa amesisha na sana master so mwako mana alafu pe kwata paunge itine lata wethi ndio mumana ambia ninye yangu ni Kiwu na mwe kwambonia na mbeso nethe kwa kweli ni wengu nita na ni wotwa aimbete Kiwu wesela mwadilia na kwisila Simoni si kwisila Simoni tutaona for 2 years wika kuthi kwa mbunguo weta Kiwu na wisioka angesioka na paupe sindu chake ziyetu huo portable ikwate kama sino mikate o sindu nini ukulia wakatene tisawa yani walika wathipa lo wathi umutwa Kiwu ndebu abe mukate webu we unambe wa slice ile pakati yale 12 ni na wewe anza nitao kitu maoto sakamwe juma numba nini ona ngauma ndena mbesa Kiwu ni ndabande na mbesa na maleu kindu nyekenye kindu ndemo nenge dio saa wele la ukaneo no nenengiwe na ndie sia kwetia nyandieta tia uko na unenga azera kindu ndemo nenge dio saa nyi okay na mukamba ondu mukamba waisi mbui itendile ngingo nyandie saa mwene ni wo ile tondile langingo na ndo etasia ndie sia kwetia okay weane wa biashara wowote ukesha kwithia uteo kuneka munuka ni kwa nango yona to boya kweli ukesha kwithia weka niwe anangia na matwiki ya muyo kwa uketha me kwenda gukweta nundu woka wite sindu la sibu ni chamboya kindu chui na bundiwe ni na bundiwe soso wako wetiwe waambie ne kala moko mepa mepa na moko mepa undu isio sumbwana na mundu
nukona ko kiu nicho kindethetie na yue andu ingi nimanangite biashara mbingi na connection mbingi nondu wa kuvoya tasi wathio wazoyana na boss uwi mutwae kiu we mbesa mbingi wegala ni wa mutwae kiu na ni wa kuiva lakini uyambe wa muvoya ume na we mbesa no manthio ya na no manthio ukethia connection isu ni atilikana ndukambe lo twaki ubu ni wona emu iyo kwake utonya kwi andu ata yulo wa kindu kiu kindu kila ndo tabia mundu piti ula waku wewe yani usuni wo kwata ai tubi wetinga wise kwithi andu ina meboya nwesu niwo mundu wona piti yaku na kenda kumanthe ondungi ni ukumanthia nundu wona ndwe muiyo kwake yuta pe customer mo akwa na mwikie kiu na mwikia na ta komana na ko mwikia kiu ona eketwa kutuma ninga inundu na mwikia upload ni kwa beki ila na ekio mwikia ta komana akambia yi Cornelius no nilidikene nundu na kwa nini kalite na atumia ngamana ndetu esu keja kwithi yangu ala wao ndukumbia desio komba nambia no nilidikene nambia neboya muno pe maundu kwenda maile ambumia weyani wakiwu na yuna kwa nethima nundu wo ni wea na ni ka masoesi ni wea na masoesi ni ka masoesi na ni weani kwata mbesa na kingi ninenga na kiwu nitesa kiwu kinda paneti ovo wangai okay whether andu kwenda utia nethima ni mission isu ya utabania wangai nenguwe ni utabanetie upande onunu wa ngeta kiwu na yu andu chikwambia kuepa nundu wethino yambe matavia upo wangai na maiko etume na shughuli lasio muno nditapatia nongu mate ya kiwu ni mate nitabanasia upo thi ndanamba kwetwa customer ongatapia nange na kilingine kabuti kewa kekunza hata mwene nimokite makamana kwa kweli mundu no takwata isiendo na tilekangeti ogwi we mundu wa muthemba mo mpaka makangule kwa wa kanisa nyange komea ndi wa kanisa ni mutangi kuthi kanisa akutangio kutangio mpaka meko ukeja kwithia ni witingete oyu utesaki ukitengela hii wakite kitengela ki kitengela originally kitengela njuka na umeta the labor 2015 na ibinda yune mwandike na swani amo no kane thia we anothe la kwandikitwe chao na thukuma kampuni ya ngosi ya Ilwa yo na thukuma na we thia be na mathina na kila cia na umo we ani ukeja kwithia ngali ona nena mbesa ndilesa niki no mambumi niki ni munungo we thia no ndumo to thukuma nombe ino cia andu ano mathumwa na yu wecha kwithia ona ngibika nomba ibinda yu nekala na kibeti ko ilo ko atheliva ngibika nomba we thia mubeti no mani ewe amuke na kukwatsa na yuwecha kwithia ningwa mubeti wakwa ayume amuno na kuungali ndilesa ngali na ndi mundu mukai na mbiche kuwa malazi nebubae no kana swani amuno na nasia nithame ya kitengela mundu kwa ninekite ushunguzi ngethia kitengela kwa biashara kisawa ndu sio komu whether you go take you kana we amwa you know kakitengela ngate saki nekite uchunguzi ngethia kuikiwu ona nomba mbingi nomba ino kuona hii ino hii yo kuona bau inekiwo kiwo nundu njuka 2015 kuyekiwu ane kana thukumango 2016 17 na kolo yojua kwa Ilwa na lika kiwoni ko woke Ilwa ingi no kana ende yana Kilwa wamia na Kilwa hadhiriva au kana Kilwa ku ne kala 2016 na Kilwa cha kuno cha nunga ne kala na thukuma oku
ngwe nenda kwamba kwibanya kukitengela amba thi manza ibe ange manika wekala kuona withukuma kuya athiriva na yue ela wambia utakiwe waikio komba mugoteni kana waikia ta yu webangangia yambia jambia kutakiwe na ambia moko ndiye na mbesa ni wa mugoteni kana kani kana kisululu no kie one supaita ne tele mbesa isu cia ba kelwani kibetikenge chokie chambia ni kitapia kivu anondo na ndiye na ndo na kwete ne tekela nathi na ndiye na kitapia mitungi 10 na kwa moko ine ya mimi anondo we ani na bundi we ni nyakwa no suwe wakwa na kitapia 10 asioka ne twanonge na kitapia na tapa awe cha kwethia nene thia undu nenda kwa kweli ngono we nesa na kwa tanzia neno kana la tike zulu chako chile mana ilo musi ko yake sawo mbumbu noka na kolota yuke ucha mun na mbesi otake ucha cha kicha unyo utaba atapuni twakita ba bandu be opposite savana oba ipinzet no you oju pauto ataba savana ichokie chaeta mathina na wethe yake yobika kitengela juwe cha kwethe yake cha unywayu kieta wana angali so utaba kicha takiki kicha munu ndaba bandu beta wa cha ng'ombe bonda ba kuma ba ni kilomita ile ndo masama iri masemba munoi wesie kuthwanga mukokoteni no kie na tesanga kiwu na kisululu na tesanga kisululu nongelania na pesa ila na ibiwe ba kelwani na thina na late mukokoteni kikomba patela sindu ile utetheke tata nundu wa uyono sofa ni oyu kimana chako kila kikuki bomtu anzo melasia na uyono na ngaya kibeti okisha kwithia o party ba o mahitaji ma andu angi nongo support yo tasie kwa muthenya ni kuona uyono wa kutakiwo itho kitengela kana thiriva kana bandu bangi ndonyo kwa tatembeza ciana pe methana kwimboa kusio tasie muthenya la kuthuku ndonyo kwa tatasiana profit ne batengemea pe muthana la muthuku no ni kwato manele ya 50 profit no muthenya la musiopio muthenya la musio ngilile na mana 5 wow mundu ekitengela endau okunesi mumwete kiwu atona kukwatata ekitengela muko kote nini wako we namba andu no machacha makosa tutabyo metuke nikenda tumine mundu yu ndene mukokoteni ni wakwa na TV ni enda umwete kiwu okwatata no ninengane namba yako kwa andu ala me kitengela ni mbwa bandu beta wa itina waro wa Yesu Glorious Gospel Church namba yakwa ni 0724 084 260 6 cha ng'ombe na ipinzeti na maeneo ala mepupa kule ni mubea muno ndo na itu ba Mutongo TV na ne wathuthia andu ingi thank you mwana musaizi ya Mutongo TV ngwatu ni amukamba ni ta Steven Mwema muthi wa kilungu cha mbe cha uya ne uya na ndi tuthiane thini wa kilungu cha kele mwana musaizi ya Mutongo TV ngwatu ni amukamba nyeneta wa Steven Mwema kalibu ndini wa kilungu cha kele cha uya ne uya na ndi cha kele toka na mutaalamu akatutethesia ku analyze kunenea kumana kutanyuka maundu meki bathokanyo ma biasala muthenyane wa umuthi tunenea challenges facing entrepreneurs kana maumu mawito ala andu ala motwaisia mautandithia makomana namo Sam
Bwana mwema. Ni museo. Ni museo tuwe. Ni museo. Wita wa Sam Mutuku. Nita wa Samuel Mutuku. Na wewe mtaalamu wa biashara. Ni mtaalamu wa biashara. Umundi tunene ya challenges. Elawa ni wata challenges sana sana ni tio kambani. Ni maumu. Ala atandithia makoma mo. Ela me ukona biashara sio. Kini kwa atandithia onthe pe mundu tonda wikalondo ukethia ndo kwisila maumu. Mutandithia onthe munene nae munini no komana na maumu. Okay. Kila mundu akomana na maumu kwenda na level ila uwe. Mundu lo kutusia matumbe maumu lo komana na mo. Na mundu lawe na tumeta chain ya biashara na maumu lo komana na mo. Okay. Maumu ano me kundu kwile pesi ndula mundu tona kuithenikia ku control ila si ndene wa biashara wake na pesi ndula sienza si ku affect biashara wake lakini ndatona ku control no tuambile ba kwa sindula mundu tona ku control ila si ndene wa biashara wake ila wa mwene kuitheki no ki control in a way kika ukondo ndo kwenda otondo watia maumu maani tukundu kwili kwa Kisungu meta wana la megete biashara meta wa macro na ngito wa micro. Macro ni kintu kila wa mwene tutona ku control nwenda ki control kila lakini tutona ki control akatu ikambone ne akiukwa huyu tunene micro kila wa mwene tutona ku control challenge kila kinene katika biashara na mundu tutona ki control kita wa nundu kwa biashara ni idea nita wa idea kana kila wenda kuika katika biashara ni chao nundu idea no tonangu kana idea ndoku okay kaya capital yaku na ndu ilikavu biashara na nduthi ndu neka kiloko enda so challenge kila kinena mundu enda kuika research muno ni wendo lika biashara ni wa kuikata endo lika biashara ni wa utangali endo lika biashara ni wa kinyozi endo lika biashara ni wa hoteli hoteli ngate ya na lama customers ya kwa skemba sisi ba ngali ibe na need ya ngali ala mundu ala ngate ya so you wemba na idea nesa with ya wa mina ko overcome challenge ucha kumba we na good idea ya katika biashara biashara kwike ikarani smoothly itu na idea hii ni sindu sivilo siasia ukaanalyze ideas yako kama na enone wezete kana ndio wezete we consider sindu sivyo. Number 1 you consider need ni pata wala we katika soko na hui katika soko kembwa ni masaku kethia masaku pa kampuni ya utangali na ndo makari chola tiangali Mombasa ndo makari chola tiangali lobby na number 2 tache ni market need number 2 ni passion yake ndichuwe na passion yacho ndoka kitoa kuna biashara ndo kuna ndo kuna tena passion just ndoke kali then ndo isi yake ndokela kinge logistics isi ya kukembea asili hata logistics to manisho ndo isi ukwetha to na uikwata ikenda ikakata biashara wa mino kuna maondo azu then with ya now no line to idea yako in terms of idea knowledge komanda yoloa ideas ini ku play role then wa kana biashara wa kuno no succeed yes you ela wena knowledge yake ndo chuo ukona no manza kendo kikirani awata nicho knowledge sana sana ni yakwa ya katika skulu no wasome no someto wakendo kimuno kana kembando somete otona mbe una passion yacho na nduthi andu andika mundu wina knowledge yake ndo chu akahotethea katika katika vision yako so knowledge ya maana muno pia speaking of katika knowledge yake ndo kewe twasi completely do say ndwe carpenter tobingwa ya furniture nibatonyeka ugeseza ndwe na idea completely lo akindu kiu lakini ukaandika andu angi masome kindu kiu biashara yako ika succeed kana weso twika no bingwa kindu kiu no kwenda kwethia we na idea yoyote so wambina biashara kemba ndwe na idea enda mbea wako ya knowledge yake kindu kiu nikenda withia na kunwaza kuona wikito akili ni kana muthuku mino weso thi na ndo maintain relationship nzio muno na customers tukekale pata na biashara no there is ni side business biashara wote wewe na mabiashara maingi muno pia na kinyozi wewe na bandoso basia curtain na bandoso basia ngwa furniture sindu cia muthembo su
kwambia biashara ni risk. You sangi ukitaka kuweka overthink. Na ine ukuli ati ila udili na customers. Customers nikana yu tumepukwa idea customers mileage kwetha me loyal to the business kana to mundu loko manenga service. We yuta mwana biashara iwe lete kuhakikisha moka punundu wa mutiso la wetha apuwe kana moka punundu wa business yesu. Make sure moka punundu wa business ila iwa. Pau ka maintain customer all through. Lastly tupukwa idea nikanda tusonga nambe. Ni papala mundu tono bikaka aketha no service idea na bingwa biashara lakini akasia nziano no sete ndiendete bandu ukesethe no amana idea no na ndena umepasu ndesa kumbumilia bandu na amwa ku terminate idea su kupinga biashara su either aikana na biashara athiande kweka na kuna biashara ingi tofauti babiko ba mundu akamana pande babika mweso. Ela mina kwambia biashara kindu chambe unange profit. Profit ni baita. Na wambia biashara also of idea, also of the nawe bandu katika market, ita market need. So ela wambia within our time nini na what ile biashara lako ndo kunanga profit. Ela we mwene unaona hata kumake profit. Number 2 with ela need nayo katika soko. Still ndo meet na tuto ndo unaona. Then we will become mundu akase now in the wrong idea. Okay. Na ndo the awande ya na weka masabu it's still business wika masabu mao yuti mao ni na mama yake kumiyokite. Wekiwa masabu one now kindi jukike mbabo myake yokite. We the understand the wrong idea na unto na kwesa kwa isembe ya kumbingi muno. So ni advisable ukaeka nayo okwitene utaneza ku venture muno utaneza kwasia panene. Okay. Au ubalance hata kulea kukwengo never giving up na kumanaka na idea no ni sasi ya kuchezeka. Paupe wana challenge nundu sometimes no kana kukwengo katika biashara isindi alowata niwe na mutandithia. Nundu taisi kana kwalika katika biashara ukua kindu chetu riski. Na kukua riski no manaka na biashara yewe ende yayo no yo nenga profit kana ka unenga loss iyo ambisi okunenga loss imwe inangi unebindesyo yametoke muno sembe ui katika ile team ita drawing board utisi idea ya kwa na ambisi ba na initiate to ni chao na kasi to ni chao kibika butu bikite still kio bokela chane push it dia ambisi bu ibu to no change kuti ko give up Pauno to no change metokeo kasi ai now yakani venture to into another idea. Okay. Aundo ulikile katika biashara mala mangine si mbaya si interrelated. Wewe kindu kilage unidi hapa akemba unidi ya machine sia modembo ndio unatumika kindu ni kingi. Now you end up with another research no ikulia mono ando la mena experience. Indi juku mabuto no likila ngaliko niba. Ikenda with ando na kwango na sometimes wa kwango mono uto no valo kabyo. Okay ando enda kwambisa kindu kingi. Watapetu adhisibe mundu idea was the most important. The most important. No challenge la nene. Mundu no natu nene azindu la siende ne mundu to no control. Pe kindu kingi ka idea challenge ingi ya mutandithia. Kindu kila kingi ki katika internal na mundu no control. Na kieta challenge nene katika biashara. Ni kindu chetwa soko. Wina idea ya kwete ngali. Tinene for example biashara wa ngali. Ingali sia kune wena idea ya undu utona kuilatia baloto na kuilatia undu utona obika bala yokubikia na wena bala utona ukaite ya number 2 ni kindu cheto market ni soko ando ukate yando meba wena soko waku fulani kana waketa kwetu tu uko na ando undu biashara balo bikita matukwati wekalendi wetele customers yoke customer nisi yake yumandwa wena idea nzio wena channel kisocho opikia customers yako. So market isu ningi yeta yandu muno ndo sometimes mo no lika biashara ni just wako the sake of kulika biashara ni utaweza we reach market ya kwata ukakwata nzianzo ya ulika katika market ya kilota then we are now challenge cho amina nacho. Kindu kila kingi challenge cha internal tutono control ni kindu chetu competition. Competition ni ulumono katika market na chiwe mwena na control weweka competition ni kondo kwile pe competition yembwa yengemewa muno ni itono utonemba na government policies itono imbwa itono regulator na ingita regulatika itono regulator ni simbwa ikomeye muno ngalikoni yakwako kila kiutuma
competitor embwa yolo waku ni chao nibo wenda ukaeka research kama naye competitor wakwa ni tamu tu silingi ni tamu tu mahaneli na aketa silingi 150 eta 150 niki pala kumya ba okay thia mundu nitawendia mile ahead we thia nita usaubizi sitoko ya kampuni ni ambia kwete wena tho windi na kuyuzi ni competition zote no your head ukayoba ukakwete chao o mtu in that way. So katika competition sisi muno we are competitor compete na chao na ku we work on the same nikenda with now you are either on the same level kana you are bit higher. Okay. Ondo competition ni lona yoka kila muthena. Yeah. Pe kisindu sita wa competitive advantage. Yes. Okay, say they are what ta mutandithia wina advantage fulani. Pe maundu amoto na kwika ta mutandithia okay say they are wina advantages over and walangime in that business. Competitive advantage sana yoka yekwa itetha cia mono customer consumer na weta we mutandithia lai we competitive advantage ni wendie ta mile ahead okay then itokwatia a new supplier ukutea sindu a bit cheap with the use it a bit na kuwa undu ukota with it wa make ya profit yolangangu na kwa kuata customers bingi kuliko andu alangi esi with at least walika competitive advantage kana with no kwatie bandu sindu sito wa quality ngango be wandu alangi iwe mbya win advantage undu waende ona sometimes unaweza otabina faimundu kama undu andu trust ile sindu yako. Lastly, fear of failure undu kukia kuvaluka ni kibine ya mono challenge ana biashara utonya kwikata you fear of failure kana kukia kulika biashara ni valuke mwana biashara ndaile ukiukieleza read akilini yake. Okay. Ondo siti mwana biashara tuyambia biashara ulika kondo kweli either is a risk taking. Okay. Noto no babi ya account na kubokelela na wa molika biashara ni wa mwako take kindu kita wa risk na ulika imwe yu yani dwati ya sidulati ilete wadela ilete na with the ila fear we nayo no abikia kumwavakam ni mubesa mnondo na ito wa tutikilia next week tuko atunene ila factors sienza wa biashara mundu tutaona control challenges. Okay. Mwana mosesia Mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema ni mubyano ndo wasesia kilungu cha uya ne uya tuko manenge chuma na twendete.